acara selanjutnya yaitu selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nibak kesempatannya yang akan disampaikan oleh Tunku Raisul beserta dengan Tunku Al-Larik Az-Zahidi. Kepada Tunku Raisul dan Tunku Al-Larik Az-Zahidi, kamu persilahkan dengan segala hormat. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. 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 Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Anta insiru wa ghali, anta misbahu suduri. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi ya Muhammad, ya Rusal Faqiqaini. Ya Habibi ya Muhammad, ya Arusal Khafiqaini. Ya Muayyad ya Mubajjad, ya Imam al-Qiblataini. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu
Kepada hadirin dan hadirat, persilahkan duduk kembali. Hanya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Tunku Raisul dan Tunku Al-Larik yang kalian pimpin selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan berkat baca selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, getanya memandu nibak malam yang hadir nibak malam yang berbahagianya, semoga sehingga getanya beberapa ke syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.